Srbin postao veliki vezir Osmanskog carstva zahvaljujući Hurem. Rođen kao Bajica Nenadić u srpskoj pravoslavnoj porodici, Mehmet Paša Sokolović izrastao je u jednog od najmoćnijih i najuticajnijih državnika Osmanskog carstva. Poreklom Srbin, doveden je kao dete kroz surovi sistem danak u krvi, a zahvaljujući izuzetnoj inteligenciji, diplomatskoj veštini i vojnom talentu, uzdigao se do samog vrha carstva, do položaja velikog vezira. Bio je jedan od glavnih ljudi od poverenja samog sultana Sulejmana Veličanstvenog. Prema svedočenju jednog mletačkog diplomate, Sokolovićev napredak se dogodio onda kada je zahvaljujući snažnoj konstituciji spasao od utapanja sultaniju Hurem kada se njen brod nasukao. Zahvalna sultanija se od tada postarala za njegovo naglo napredovanje od čuvara dvorske kapije pa sve do položaja velikog vezira. Mehmet Paša Sokolović nikada nije zaboravio svoje srpsko poreklo, pa je pored obnove Pećke patrijaršije zaslužan i za mnoge zadužbine koje je ostavio širom nekada srpskih zemalja. Po njegovom naređenju 1571. godine podignut je most na Drini u Višegradu koji je srpski nobelovac Ivo Andrić opisao u delu Na Drini Ćuprija. Takođe, Mehmet Paša Sokolović bio je ktitor mnogim sagrađenim česmama, od kojih je najpoznatija ona u Beogradu na Kalemegdanu.